zdravo. Gdje si ljudi, kako si? Kako si ti? Evo. Dobro, evo krenuo, dosta vas, krenuo s tobom, alkarska dobu koja je jedva prešla. Da. Pa onda to me vratio, stvari, nakon bi odo sad nazad, pa kad se očisti dođu, vraću se nekako. Sutra se. Pa valjda makar dosta sigurno. Ništa, hajde čovjek, čuvam se sad.